چیروکا نهمین چیروکا رشک دویمین یه ji Sudanê. Wî got: Hevalno, ev mesele ku ez behs bikim ji 8 saliya min dest pê dike. Her di wî temenî de ez fêrî hunera derewgotinê bûbûm. Her sal salê tenê carekê min dereweke welê li hev de anî ku bazirganê koleyan ji hêrs û tirsan diket erdê. Ji ber wê yekê wî dixwast rojekê berî rojekê min bifrûşe û ji min xelas bibe. Wî ez birim bazarê cem kolefiroş û ji wî re got bi van gotinan ban bike û min bifrûşe. Kî dixwaze reşkekî bi hemîkê masî û xeletiyên wî bikire. Simsarî ez li hemî bazaran gerandim da ku min bifrûşe. Bazirganekî dirust hat û pirsî: Çi xeletiyên vî reşikî hene? Simsar got: Xeletiya wî ew e ku salê carekê tenê carekê derewan dike. Bazirgên pirsî: Baş e, ma bihayê wî çi ye? Simsarî got: Bi tenê 600 dram ker. Bazirgên got: Ez wî dikirim û 20 dram ker jî ji bo simsariya te didim te. Şahid hatin, li ser piyan bazara xwe xilas kirin. Simsarî ez birim mala xwediyê min yê nû û pereyên xwe girtin û çû. Xwediyê min ji min re cilên nû kirîn û salekê li mala wî mam bêyî ku tiştek biqewime. Werhesil sala nû hat. Salê bi hêviyên xweş têrzat û têrfêkî dest pê kir. Bazirganan li baxçeyan bi dûrê şahî li dar dixistin. Gava dûra bazirganê ku ez li mala wî bûm hat, wî bazirganên din vexwendin nav baxçeyekî li derveyî bajêr. Emir da ku em xwarin û vexwarinê bibin wê derê. Hemî bazirgan hatin wê derê. Bi kêfxweşî û zewqê ji serê sibeh heya nîvrûyê xwarin û vexwarin. Wê gavê xwediyê min ferq kir ku tiştek li malê ji bîr kiriye. Gazî min kir û got: Zo, lê hêstirê swar be û here malê. Bila xanim filan û bêvan tiştê bide te û bîne. Ez tavlê birê ketim. Lê berî ku ez bigihim malê, ez giriyam û min dest bi qêrînê kir. Min rondik rijandin. Gelek kes ji bo meseleyên fêm bikin li dûra min civiyan. Xanima malê tevî qîzên xwe beziya hat derve cem min û pirsî ka ji bo çi ez welê digirîm û diqîrim. Bi girînê min got: Gava efendiyê min tevî bazirganan li baxçe bû ji bo ku destnimêja xwe xweş bike çû nêzîkî dîwêr. Wê gavê dîwar helweşiya û efendiyê min dibin xirbedema. Ez bi bayê bazdanê siwarê hêstirê bûm û hatim da ku bûyerê ji we re bêjim. Gava xanim û qîzên wê ev tişt bihîstin, wan kire hawar û qêrîn. Giriyan, cilên xwe qetandin, li rûyê xwe dan, hemî cîran li dûra wan civiyan. Piştî mirina efendiyê malê wek edet bû xanimê mala xwe ser rûbîn kir û mobîlya şikandin avêtin derve. Derî pencere ji hev xistin. Werhesil tiştên ku dihatin şikestin hemî perçe perçe kirin. Wê dîwar ji hêla derve dan bûyexkirin û paşê bi gil û gemarê qirêj kirin. Û wê gazî min kir: Hey kafurê bextreş, li wê derê welê evdal nesekine. Were vir vê dûrabê perçe bike. Vê ferfûrê bişkîne. Ne pêwîst bû ew lê zêde bike. Min ji dil dest pê kir û her tişt hilweşand parça parça kir. Sandox, dolap, mobîlya, ferfûrên giranbuha şikandin. Min xalî, perde, caw û balîfên hêja hemî şewitandin. Paşê min dest bi hilweşandina xênî kir. Gava min ev tişt dikirin, ez her digiriyam û min digot: Ax efendiyê bextreş, ax efendiyê min ê berengaz. Paşê xanim û qîzên wê serpûjên xwe rakirin, pûrên wan li derve çûn nava poranê û ji min re gotin: Ax kafur, deka bide pêşiya me. Me bibe cihê ku efendiyê te dibin dîwêr de maye. Divê em wî ji wê derê derînin û bi rêk û pêk cenazeya wî rabikin. Min da pêşiya wan û ez digiriyam. Ax efendiyê min ê bextreş. Rûvekirî pûr li derve bi girîn û gazin hemîyan da dû min. Her diçû hêjmara kesên ku tevî me dibûn zêde dibû. Mêr, jin, pîr, gal, zarû û keçên ciwan hemîyan dikir qêrîn û warîn. Min bi kêfxweşî ew li nava bajêr digerandin. Geh ev kulan, geh ew kulan. Yên ku rastî me dihatin min bûyer ji wan re behs dikir û wan jî digot: Ji bilî Xwedê tu qudret nîne.
یکی ji xanimê re got baştir e ew ewil here cem walî û bûyerê ji wî re bêje. Hemiyan berê xwe da qonaxa walî min ji wan re got ez ê herim baxçeyê cihê ku efendiyê min dibin xirbeyê de maye. Ez bi lez û bez meşiyan çûm cem efendiyê xwe. Yên din jî çûn cem walî. Wê gavê walî rabû ser xwe li hespê swar bû tevî hin esker û karkerên bi bêr, çewal û sêlikan wî berê xwe da baxçe. Lê gavê ez gîhaştim nav baxçe min ax li serê xwe kir min li rûyê xwe da û got ax xanima malê, ax keçên bextreş, ax efendiyê min. Ez niha çi bikim? Kîjan jin dikare cihê xanima malê ya qenc tije bike? Gavê efendiyê min ev gotin bihîstin rengê rûyê wî zer bû û wî got xêr e, çi bi te hatiye kafûr? Çi bûye? Min got ax efendî, gava ez çûm malê da ku ez wan tiştên te xwestibû bînim min dît vaya xanî hilweşiya ye xanim û zarûyên wê di binî de mane. Ew qêriya, ma jina min nekarî xwe xilas bike. Min bersiv da ax çi mixabin na, çûk kes xilas nebûye ya ku ewil miriye xanima malê bixwe. Wî got ma qîza min ya herî biçûk jî xilas nebûye nikarî bûye ji xênî derbikeve. Min got ax efendiyê min na. Wî pirsî ma hêstira ku ez lê siwar dibûm jî miriye? Min got na efendiyê min, xanî hem ji hundir û hem jî ji derve bi giştî hilweşiya ye çû tiştek zindî xilas nebûye. Heya bi mî, qaz û mirîşkan jî her tişt dibin kevirên mezin de mane û helaq bûne. Wî pirsî kurê min yê mezin jî? Min got çi mixabin ew jî miriye, çû nîşaneke jiyanê xuya nedibû. Gavê efendiyê min ev gotin dibihîstin rûhiniya çavên wî tefiya, ber bi çavên wî reş bû, gêj bû û wextê biketa. Wî dest pê kir û cilên xwe qetandin, rîba xwe kişand li rûyê xwe xist, şaşika xwe avêt. Wî li rûyê xwe da heyak û ser û çavê wî di nav xwînê de ma. Ew qêriya ax zarûyên min, ax jina min, çi bextreşî, ma kesî berayek welê bihîstiye. Bazirkanên din jî li ber halê wî ketin û kerûgirî bûn hin ji wan jî giriyan. Paşê efendiyê min û bazirganên din ji baxçe derketin wî hîn jî li rûyê xwe dida. Te digot qey ew serxweş e. Gava ew ji baxçe derketin wî dît ku li dûr tûz û dûxan e, dengê şîn û girînê bilind dibe. Ew walî bû, tevî siwarên din dihat. Li pey wan jî jin, zarû û yên din yên ku tevî cemaetê bûbûn. Ya ku efendiyê min ewil dît xanima malê bû, jina wî tevî zarûyên xwe dihat. Bi dîtina wan re wî got qey ew dîn bûye. Lê paşê bi kêfxweşî ew hembêz kirin û qêriyan û giriyan. Ax bavo, Xwedê te xilas kiriye, şikir ji Xwedê re. Û wî jî ji wan re got ma hûn çawan in, çi bi xênî hatiye? Jina wî got şikir ji Xwedê re, vaye em te sax û selamet dibînin. Ma te çawa xwe ji bin wî xirbeyê xilas kir? Heçî em in wek tu dibînî sax û rehetin û li malê tiştek nebûye. Kafûr hat û ew bûyera nexweş ji me re got. Wî bi qêrîn got bûyera çi? Wê got gava kafûr hat malê serqot û cil qetiyayî bû û dikir qêrîn û hawar. Ax efendiyê bextreş, ax efendiyê belengaz. Me ji wî pirsî kafûr çi ye? Xêr e? Wî got efendiyê min ji bo destnimêjxweşkirinê çû ber dîwêr û ji nişkê ve dîwar hilweşiya û ew dibin xirbê de ma. Wê gavê efendiyê min got bi Xwedê kafûr bi bayê bazdanê hat cem min û got ax xanima malê, ax zarokên wê. Min jê pirsî ka xêr e? Wî got xanima malê miriye, ew tevî zarokên xwe dibin xirbe de mane. Paşê efendiyê min bi ser min de zivirî dît ku vaye ez axê li serê xwe dikim, cilên xwe diqetînim û şaşika xwe min avêtiye. Ez çûm cem wî. Wî got hey kûleyê bêar, hey reşikê lingreş, kurê dêlikê û hezar sayî. Ax tu yê herî û bi lanet, te çima werî kir? Te ev xem û êş li me peyda kirin. Wê gavê min got bi Xwedê heqê te nîne tu tiştekî bêjî. Li ber şahidan gava te ez kirîm, te tevî xeletiya min ez kirîm. Şahid dikarin şahidiyê bikin ku
اف خالتیا من جتره هاته گوتن تا پید زانی آنگو تد زانی کو از سال جاره که دروان دکم جبر وی که از هاتم فروتن و از نها اشکره دبیجم کو اف دروان من تنه نیو درو بو بری کو سال بداوی ببه از تمام بکم وی گاوی افندی من قیریا هی بیعار رشیک بالعنات ما افتشت همین نیو درو بو براستی بلایه که مزنه هره برا چاوی من تنبینه کوچک کوری کوچکان هره وندا ببه از تجکولتی آزاد کم من گوت بخوده هکه تو من سربست جی بهلی از تا سربست نهیلم بری کو سال داوی به دوی از درو خود تمام بکم وی گاوه تو دکاری من ببی بازاره بپرین کو تا دخلتی من دابو از کری بوم من بفروشی تو نکاری ولی من باویجی دروه من تو هنر نینه کو از خوابی خودی بکم هر تشتی کو از دبیجم لگوری قانونیه و شاهدانه گاوه ام موسا سکنی بون ام دپیوین او کسی کو جبو را کرنا جنازه هاتبون همی حیرین والی و یندن گوتن اف داره و تیرا خمزنه تشت نما وان جمن را نگود گوتنین هری خراب دان روی من لی از کنیام من گود هون نگارن من سوچدار بکن جبر کو از تاوی خلطی خو هاتمه کرین ام هاتن کورانا کو خانی افندی من لیبو وی دید کو خانی وی خربه و بهیست یکو خانی هلوشان دیا ازم جناوی گود یکو موبیلیا و فرفور گلدان کشکاندن و خانی سروبین کریا کافور بخویا افندی مالی وی گاوه یک جار هرز بو و گود من تو جار یکی وحاب بلعنت گره دیلی که ندیدیه رشک بیوم و نهاجی او دبیجه افتنه نیف درو بو هکه درو تمام بو بویا گرو دی چه ببا ممکنه کو وی گاوه باشارک آن دو باشار بگشتی بهاتانا قابل کرن پاشه وی از برم جموالی لوی داره وان تیرا خواه لمن خستن از به هش کتم عرده گاوا از جخوا چوم و کتم وان گازی بربرگی کرد کو تاوی آلاوین خواه هات وی از خساندم و پاشه جه برینه به حسن سور شوتاند گاوا از هاتم سر هشی خواه من دید کو از بیگونم از هاتم خساندن وی گاوه افندی من گود چاواتا بقابل کرنه تشتی من یه هری باش و رند خرا کرد و از دناف خمانده هشتم از جینها تشتی کل لبر دلیتا هری هیجایا خرا دکم و تا دناف خمانده دهیلم بوی آوائی وی از برن بازاره و به بهای که برند فروتم جبر کو از هاتبوم خساندن ایدی بهای من زیده بو جوی روژه او ورده من کار خواه کرد تبلیغوی حچی مالا کو از دیمام من خرا کرد خودین خواه به حضور کرن و دناوا کل و دردان دهشتم حیا کو از جعالی سرای و هاتم کرین بوم مال میره مومنان لی ایدی از جتاقت کتبوم بیگون ماینا من گلکی از بهیس خسته بوم اوه چیروکا من و سلام گاوا وان هر دو راشکندن چیروکا کافور بهیستن پرقینی بوان کت و حنکن خواه بوی کرن براستی جی تو دراوینکی تمامی و تو مینا کوپ دروانی نها جی راشک سیامین یکو ناوی باشی تابو دست بیکر و گوت گلی بسماوان تشتیکو حیانها و بهیستیا بتنه گوتنن از اینها سبب جیکرنا گونه خواه و خساندن جواره بیجم دا که هون ببهیزن براستی من معامله که گرانتر حق کربو جبر که من خانم مالی راموسا بو و من کره مالی اجره درخسته بو لی دتاین وی چیروکا نباش گلک عجیبن جلوره وقتا کی دریج دوی بربانک نیزیکه دی دنیا رونی ببه بری که روش هلبی دوی ام وی تابوت تیخن گوره وشیرن که ام اول کاری که ام جبوی هاتنه بقدینن از پاشه چیروکا خواه یا خساندن جواره بیجم بوان گوتران را باشی تا او هر دو رشی کندن رابون سرخواه وان لبر روناهای فانوس گورک لگوری تابوت کولا کافور و باشی تا گرد کولا سو آبی جی آغ دخست سپته و دبر دعوه دروی دیواره لدورا گورستانی وان گورک بقاسی نیف قامک کولا تابوت لگوری دانین آغ آویتن سر عرده و سر گوری راست کرن پاشه وان بیر و فانوس هدا و جگورستانی درکتن دری گرتن و چون گانم یکو لسر دارا پالمیه خواه بشارت بو هر تشتی که هاتا گوتن بهیست
Gava yên xesandî ji ber çavan wan dabûn, wî fam kir ku ew bi tenê ye, ew fikirî û wî xwe bi xwe got: Gelo di tabûtê de çi heye? Kî dizane ka çi di tabûtê de heye? Lê dûdilî bû, ka dakeve an na. Heya berbangê li ser darê ma. Wê gavê ji darê hate xwar. Dest bi kûlana gûrê kir. Bê westan gûr bi destên xwe kûla. Heya ku wî tabût ji gûrê derxist. Paşê wî kevirekî birqûk peyda kir û lê xebitî da ku qapaxa tabûtê rake. Li dawiyê bi ser ket û qapax rakir. Wî qapax hilda. Keçikeke ciwan di hundirê tabûtê de bû. Bi tiştên xemlê, mucewher û kevirên giranbiha xemilandî bû. Gerdeneke ji zêr û mucewheran neqişkirî li stûyê wê bû. Guhar, bazin û hewd. Welhasil hêjayê xezîneya sultanekî tiştên xemlê lê bûn. Piştî ku ganên Bin Eyyûbî têra xwe li wê rinda ciwanê mêze kir, fam kir ku wan re şikan tiştek pê nekirine. Wî ew ji tabûtê hilda û bi diqqet li erdê vezeland. Gava keçika ciwan hewa paqij tenefûs kir, reng hat rûyê wê bîhneke kûr kişand, ew pişkiya, koxiya û wê parçeyek heşîş avêt der ku bi wê heşîşê fîlek rûjekê bêhîj diket. Paşê wê çavên xwe piçekî ji hev vekirin û çi çav. Dibin tesîra heşîşê de wê nêrînên xwe birin ser ganên Bin Eyyûbî hêdî bi dengekî xweş got: Reha, tu li ku yî? Ma tu nabînî ku ez tîme? Hele tiştekî vexwarinê bîne. û Zara, ma tu li ku yî? û Saîba û Sabîha, Cagarat el-Dûr û tu Nûr el-Hada û tu Nagma û tu Subhiya û tu berî her kesî tu biçûka delal, nozha, şêrîn û xweşikê, nozha, ma hûn hemî li ku ne? Çima hûn bersiva min nadin? Gava kesî bersiv neda, wê çavên xwe vekirin, li derdora xwe mêze kir û tirsiyayî qêriya. Ax, kî ji seraya min ji nav eywanên xweş xemilandî û raxistî ez anîme nav van gûran. Lê xuya ye mirov nizane çi di dilê ensanan de veşartiye. Tu yê ku bi her tiştî dizane, bi sirên herî veşartî dizane. Tu yê tûlhildar. Tu yê ku baş û xiraban di rûja mehşerê de rûja qiyametê de bibînî, tu ê wan naz bikî. Wî gava ku ganem li wê derê bêyî ku xwe ji cihê xwe bilivîne, sekinî bû û keçika ciwan bi vê şêweyê dipeyivî. Lê niha ew çû cem wê û peyivî: Ey xanima delal, sertaca xweşikbûnê, tu ya ku navê wê ji şîreya xurmeyan şîrîntir e û xweştir e. Navê wê ji şaxa dara palmiyê esnektir e. Navê min ganem Bin Eyyûb e. Bêşik vir ne serayeke bi xalî û perdeyan xemilandiye. Lê vir ne goristaneke bi temamî tije ye jî. Xulamê te vaye hazir e. Ji aliyê qadir û ezîm hatiye şandin da ku te ji hemî qeda û belayan biparêze, di xizmeta te de be û her cihê ku tu bêjî te bibe wê derê. Mimkîn e wê demê tu ji hînmeta xwe dilê xwe bibexşînî min. Piştî van gotinan ew bêdeng ma. Gava hişê wê baş hat serê wê û wê fêm kir ku derdora wê tiştê ku dibîne nexewine rastin, wê got: Ez som dixwim ku ji bilî Xwedê çi Xwedê nîne û Mihemed Rasûlê wî ye. Paşê wê berê xwe da ganemî, bi çavên xwe yên geş li wî mêze kir, destê xwe da ser milê xwe û bi dengê xwe yên nerm û şêrîn wiha got: Ax, xurtê pîrûz, ma tu nikarî ji min re bêjî ka kê ez anîme vir, vî cihê nenas. Wî got: Belê xanima delal, ez xulam, sê hebra şikên xesandî te di tabûtê de anîn vir. Wî meseleya xwe ku çawa rê şaş kiriye hatiye wir, çawa keçik ji bo ku bifetise li gûrê hatin veşartin, ji serî heta dawiyê ji wê re got. Paşê wî ji wê rica kir ku ew jî meseleya xwe ji wî re bêje. Lê wê got: Ax, mirovê ciwan, şikir ji Xwedê re ku wî ez xistime destê yekî wekî te. Lê niha ez ji te tikka dikim û dixwazim ku tu min cardin texî tabûtê. Paşê here ser rê bisekine. Hêstirekî an heywanekî din ku karibe di vê tabûtê hilde kirê bike. Were min bibe mala xwe. Tu ê bibînî
کو چی قاز فیده یا من ای بگیجته و ازی تا کیف خوش و بختوار بکم. وی گاوه ازی چیروکا خواه و سرپیهاتین خواه اجتره بیجم. پشتی کو گانمی اف گوتن بهیستن هما تاول رابو سرخواه کو ایدی دنیا رونی بو و نه دجوار بو کو هستر آجویان پیدا بکه چو سر ری. پشتی چند دقیقان او تاوی هستر آجویه کی وگریا و وان تابود و کچک تیده بو لهستری کر. وان برای خدا مالا گانمی یکو دلوی به اوین هاوی کچک تجربه بو و ده فکری کو ده کچک ببیاوی و جبر وی فکری سریوی گیج دبو و سرمزد بو. چی کچک؟ هکه لبازاره که وکه کوله که بفروتن بگه ماسی بهای 10,000 دینار زیره. حچی مجوهر کورین گران بها و جلنوی به سری خود دولمندی یک بون. سریوی به وان فکاران و مشهور او گهاشتن برداری مالی. وان تابوت هلدا و بر لهندره مالی دانی. گاوا او تنمان وی قاپاقا تابوت وکر و کچک رابو سرخوا. وی لدردور خوا مزکر. دید کو مالک سپحیه. بخالی پرده و گلک جره رنگین خوش هاتمون راخستن و خاملاندن کو چاوین مروی بهنا خواد دان. وی بالیین مزن ین جاوین هورشیم و مشکن تجین مسک دیدن. و فامکر کو گانم بازرگانکی مزن و گلکی دولمنده. وی سرپوش خواه را کرد و بشوه که بالکش لگانمی میزه کرد. وی دید کو او گلک چلنگ و خوشکه. روی که وی یه زور بر هیا. کچک به اوینه به وی رهات گریدان و گود آخ گانم تو دبینی کو از روی خوش دفع ناشیرم لی از گلکی برچیمه جده رجا دکم دا کو توشتکی خوارنه حاضر بکی. گانمی گود سر من سر چاوه من بلاز چو بازاری برخکی سور کری چو جم حج سلیمانی کو دکانچی هری مشهور بول بغدای سپتک چورک و تشتین ولی دندگین بهیوان فستق فندق و همی جوره فکی کرین. پاشه چو چند شربیک شرابا کون و خوش هر جوره گل و گلیل کرین. هلدا همی آنین ماله گل و گلیل خستن گلدان کان و لپیش کچک دانین. ویگا وی کچک کنیا چو جمعی او هم بیس کرد راموسا و 1000 گوتن خوش و شیرین جویره گوتن. گانمی هیز دکر کو اوینه رحین خود دل و روحی ویده هر خورتر دکر و او به تمامی ایسیر دکر. به وی شوی وان دست بخوارن و وخوار نکر حیا ایوار خوار و وخوار. دوی وقتی ده فرسند هری باش به دست کت کو او هف باش بناسن و نزیکی هف بن. جه هف حز بکن جلوره هر دو جی جوان هف تمن تای هف و خوشک بون. گان امرابو سرخوا لامبه و فند پیقستن. روی نوان هین زرال خویا بون. وی آلتکی موسیقی هلدا و لکیلا کاوی رونشت. پیاله شراب وداگرتن وان به هفره وخوار 1000 لیستیک و گوتن خوش و شیرین جهوره گوتن کنین ستران پیت و آگر گوتن بیتین خوش خوندن. ویتشته حسکرین و پفگریدان وان لجم هف خورد کرد. شرف و پیروزی جبوی یک و دلان دکه یک و اویناران دگهینه هف. کچکا جوان و گانمی شاهی و دلخوشی خواه حیا هنگورا سبه دومان. وی گاوه ده هم بیزا هف ده خویره چون. بیک و بگهیجن سرتاجا کیف خوشی. گاوا گانم جخو رابو و وی بریار دا که او روز جی مینا شوا بره دوی بکیف و شادی ببوره. بلاز چو بازاری. گوشت، شینکایی، میوه، گل و شراب کری. آنین مالی و لپیش کچک ریس کرن. وان خوار حیا تیر بون و وخوار حیا سرمز بون. وی گاوه وی دل کرکو کچک راموسه و بویره راکوه. وی گود آخ از خورام. از نامن بده داکو از جلیوان در راموسم و آگیر دره ناوی سز بکن. وی گود آخ گانم راوسته حیا از سرخوش ببم داکو نزانبم چه دکم. وی گاوه جلیوان من راموسه جلو رو وی گاوه از دشتکی هیس ناکم. تأثیر شراب هیدی لوی خویاده بو او رابو سرخواه وی جلین خوش خواه کرن. جبلی سر پوشا یاکو بزیر دور نقشکری بو بینکراسه که تانک تشتک لینما. گاوا گانمی او ولی دید آگر و پیتی بجانوی کد وی گود آخ دلالا من ازم بده از اجلیوان راموسم. کچکی گود بخوده از نکارم وی که بکم از ناتا بدم. آخ گانم لگر کو از جده حزجی دکم جبر کو لدجی تشتکیه کو
لسر کمبرا من نویساندیه و از نکارم نها نشانی تا بدم ولی ما وی کچیکا جوان ری نداوی لگل کوی جی میناوی جدل دخواست گاوا طاری عرض هلچنی گانم رابو سرخوا لامبا و فند پیغستن ایوان دبن تیریجین روناهین لرزوک دما وی خو آوید بر پینوی راموسان تاموان میناشیر و روننی وشک بو وی سری خوا خسته ناف پینوی هیدی بر بجور لناف چی پینوی هیتینوی بر جبهنا لاشی وی یکو بهنا مزج گل و یاسمی جدفری سرمست بو کچک مینا مریکه که کو باسکن خوا وده دلرزی گانمی به جوش کود آخ دلاله بچکی جوی کوله اوینی را انصاف بکه یکو مغلوب چاوین تا و جبر جان تا کتیه عرده حکت تو نهات با از جخورا راحت بخم بکل و کدر دجیان و گانمی هیز دیگر که روندکن دلخوشی درجن وی که چکا جوان گود بخوده آخ افندیه من رونیا چاوی من از قبول دکم و دبیجم دلی من به اوینا دا تجایه از به جان خواه و به تاوه گریدای ما لی بلا دبیرا تا دبه تو جاری از خود تسلیمی تناکم و نهیلم تو به من را راکوی گانمی گود باشه چما آستنگ چیه؟ وی گود از ایشو مسئله اجدره بیجم ممکنه وی گاوه تو من ببخشینی بوان گوتنان را وی مینا گردنک او هم بیسکر او گواشت راموسا و 1000 سوزن دینانه دانوی حیا هنگورا صبح بوان لیستکان وان وقت بوراند بیکو کچک جویر سبب کو او نکاره بیور راز بیجه وان مهکی ولی بوان لیستک و حنکان بوراند وان مهکی ولی بوان لیستک و حنکان بوراند بیکو به هفر رازین اوینا وان هر دچو دل و روح وان دا خورتر دبو لی شوکه گاوا گانم لکیلکاوی ویکتی و هر دو جی اجبر شراب سرخوش لی بی تطمین بون وی دستی خواه خست بنگراسی وی و به ایتینا بر بناواوی بر گاوا وی به دستی خواه او دفرکاند گچک به تمام لاشی خود درجفی وی دستی خواه به سر ناوکاوی یا کمینا تاسک قریستالی خواه نشان دادا و او قرمیچوکین هارمونیک لحف مزدان و بوی مزدانی را کچک هجیا شیار بو رابو دست خواه بر سر دوخینا خواه وی فرقیر کو دوخین لجهه خواه او جاردن کت خلماشی وی گاوه گانمی جاردن ناوه فرکاند دست خواه بر سر کمبراوی به کمبری گرد داکو وگه بوی آوائی در یک کیف خوشی بهشته وبه وی گاوه کچک جارا کردن هشیار بو او گود آخ گانم تو دخوازی چی بکی؟ وی گود از دخوازم تو ببیامن به تمامی از دخوازم جده حز بکم و ببینم که کیف خوشیه چوا بمرد جی لی کچی وها گود آخ گانم باشه گوهداری بکن از این ها جده روشا خواه سر خواه بیجم ممکنه تو حق بدی من پشتی که تو مسئله ببهیزی و فان بکی که جبود چه از ناهیلم خورتی تا به همی هزا خواه و به من رب بگیک گانمی گود گوه من لطیه کچی که بنگراس خورا کر به کمبر خواه گرد و گود آخ گانم افندیه من دکا تشتی کولی کمبر نویساندیه بخوینه گانمی به کمبر گرد و او ریزینکو به زیر هاتب و نقشاندن خواندن از یتما تو جی یا منی ای جزوریت آب پیغمبری گاوا گانمی او ریز خواندن بلز دستی خواه پاش کشاند گانم یکو هین ساکن نبو بو جوی پرسی که بیجه معنی هاوی چیه؟ گچه گود دوی تو زانه بیگانم از جاریا خلیفه هارون الرشیدم یا کو او وک سرک جیری دزانه و جه پر حزدکه او ریزن لکمبرا من نیشان دادن کو از عایدوی ما و دوی تاما لیوین من و سرین جان من جبوی بین وشارتن ناوی من خواد القلوبه از لسرای خلیفه مزن بوم و دزاروکاتی خود از ولی خوشک بوم کو بالا خلیفه ای کشاند وی دید از بهن خصوصیت و هنران حتما خملاندن خوشک بونا من وصا تاثیر لوی کرکو وی به اوینه که مزن دل بردام من
و لسرایê ji bo min daîreyek dava qetandin û 10 kuleyên keçik yên xweşik xistin xizmeta min. Paşê wî ew micewher, kevirên giranbiha û tiştên xemlê yên ku gava ez di tabûtê de bûm te dîtin dan min. Ji nav hemî jinên li serayê wî ez ecibandim û jina xwe, mirova xwe Zübeyda jî îhmal dikir. Ji ber vê yekê Zübeydayê ji min nefret dikir û paşê wê nefreta xwe nîşan da. Gava Xelîfe ji bo serhildaneke çûşer ji Zübeydayê re fersend çêbû. Wê dest bi fehm û fûtan kir. Wê hin pere dan kuleyeke min ku ew berê kuleya Zübeydayê bû û wê gavê wê kuleyê got: her tiştê ku tu dibêjî ez ê bikim, ji ber ku ez ji te hez dikim û sadiqê te me. Bi fikra ku ew ê xelatên spehî bi dest bixe, wê bi kêfxweşî xwarineke ku wê heşîş tevî kiribû da min. Berî ku ez gişî vexwim, sanciyê bi min girt, piyên min ji bin min çûn, ez ketim erdê. Min digot qey ez mirim. Gava wê kuleyê ez wisa bêhij dîtim, wê çû gazî Zübeydayê kir. Ew hat û ez xistim tabûtê. Wê bi dizî şand pey wan her sê raşikên xesandî yên te behsa wan kir û diyariyên biha dan wan û got bi şev bibin têxin gûrê. Ew cihê ku Xwedê ji bo tu min rizgar bikî, te li ser darekê danîbû ey ganem. Lêberê tu rûniya çavê min ganem, yê ku ez di mala wî ya bi rûmet didimînim û spasdarê wî me. Lê tiştê ku min diêşîne û ez pê bêhuzûr dibim, gelo gava Xelîfe vegere û min nebîne dê çi bike û çi bifikire. û ji ber vê yekê ganem, ji lewre bi kembera xwe ez hatime girêdan. Ez nikarim xwe teslîmê te bikim. Mêraniya te, germbûna te di nava xwe de hîz bikim, wê gava ku ew bi min re bibe yek parçe. Ev e çîroka min. Ez ji te rica dikim da ku tu ji kesekî din re nebêjî. Gava ganên bin Eyyûbî meseleya ku Kuat el-Kulûbê ji wî re got bi temamî bihîst, ango kembera li nava wê ku keçik jêriya Xelîfe ya ku wî ji hez dikir û xwediyê wê bû, wî xwe paş da û li quncikeke eywanê rûnişt, xwe kîşand ser hev û newêrî bû li keçikê meyse bike. Ji ber ku li ber çavên wî keçik bûbû yeke pîroz. Ganem li quncikê rûniştî hezar lanet li xwe anîn. Ew fikirî ku çi qasî nêzîkî sûcekî mezin bûbû û çi dînîtiyeke mezin ku canê cêriya Xelîfeyê firik handibû guvaştibû. Fam kir ku barê wî gelekî giran e. Qedera xwe ya ku ew pêrgî bela û derdekî welê anî bû, gunehkar kir. Lê wî xwe ji qudret û ezameta xwe da paş neda. Got: şeref aydê wî ye. Bê sebeb dilê mirovî xemgîn nake. Gava mirov ji hemî xirabî, nebaşî û xeman bi dûr e. Di vê lehzeyê de Şehrazadê dît ku hingura sibehê ye. Bi diqqet bêdeng ma. Lê gava şeva pêncemîn hat, wê got. Lê wî xwe ji qudret û ezameta xwe da paş ve neda û got: şeref aydê wî ye. Bê sebeb dilê mirovî xemgîn nake. Gava mirov ji hemî xirabî, nebaşî û xeman bi dûr e. Wê gavê keçika ciwan rabû û çû cem ganemî, ew hembêz kir, ramûsa piyên xwe li stûyê wî mîna gerdenekê pêçan, bi her awayî ji birî tiştekê hew da ku dilê wî geş bike. Lê ganem nema diwêriya bersiva maçên wê bide. Ji lewre ew hezkirina hikûmdarê mûmînan bû. Gava wê ew hembêz dikir û radimûsa wî deng nedikir û ew ne li hêviya tiştek welê bû, yê ku berî bi pêt û agir dişewitî. Wê maç û mizdanên xwe du qet zêde kirin da ku ew bersiva agirê dilê wê bide. Lê bêfeyde bû. Ganemî saetekê temam bêyî ku xwe bilivîne bihûrand. Gava berbanga sibehê xwe ji nişkê ve diyar kir, di wê rewşê de hem bi agir û pêtî dişewitî û hem jî wî xwe radigirt û rabû ser xwe çû bazarê de ku xwarinê bikire. Middetekî dirêj li bazarê ma. Ji berê bêhtir tişt kirîn. Ji lewre niha sef û rêza mêvana xwe dizanî. Wî ji gulfirûşan hemî gul, ji goştfirûşan berxê herî başsûr kirî, çûrek û nanê herî taze, mêweyên herî taze û têrşîre kirîn. Hemî birin malê. Teslîmê keçika ciwan kirin. Ew bi gavên ji xwe çûyî ber bi wî ve çû. Bi çavên xemgîn û arzûkariyê yên şil li wî mêze kir, bişirî û got: bi Xwedê tu demeke dirêj ji min dûr mayî.
آخ دلال دلی من جوش دلی من نسعته که تو ساله که جمن دور مایی نها از باش فهم دکم کو از نماکارم خواه راگرم ای شادلی من دسر دکوه کلاوه دچه من دحرینه آخ گانم وره از یاتمه وره آن نا ازی بمرم لی گانمی بنرمی او بچکی جی خواه پاشده ها او گود آخ از خورام خوات القلوب خودی من بپارزه از تشتکی وسا تجاران ناکم چوا ما ممکنه سگ جه شیر بگیره تشتکو مال افندیه تجار ناب مال کولی و وی خوش دست وی خلاص کرد و چو لقنجیکه که ایوان دشکستی و خمگین رونشت لی کچک چو جمعی به دست وی گرد او آنی بر صفره لکلک خدا رونشتن و او مجبور کرد کو بویره بخواه و وخواه وی کچک گلکی وخوار کو سر وی مست بو وی او هم بیس کرد بر بخواه وکشاند خواه بوی و زلقاند کی دزانه که چه بوی کرد بیر کوهای وی جه چه با وی او ده کلدان جبوی ستران گوتن وی گاوه گانم بن ایوب هات سر هشی خواه بدلک خمگین جبر حال خواه گریا گاوه دید که او دگری او جی گریا لی پشتی مدده که کرد وان جاردن دست به وخوارنه کرد جبو هف بیت خواندن و حیاک و دنیا بو تاری وک هر شوه گانم رابو سرخواه نوین دانین لیشونا یکی وی دو جهن رازان حاضر کرن و جهف دور بون خوات القلوبه به هرز جوی پرسی لناو نوین دادن دیکی رازه وی برسف دا تختک جبو من یه دنجی جبو تایه جوی شوه و پیوه دوی ام بوی آوائی را کهون تشتیک و یه افندیه نابه یه کولهی خوات القلوب لیوی گوت آخ دلال من دف جوی کهونه نیرین برده بهیله ام جوی داخواز و کیفخواشی بیپار نمینن ایرو هیا صبا نینه هر وها تشتیکو دقدر ده هیا نای گوهرتن لی گانمی ندخواست وی گاوی او بهتر هرز بو و گوت بخوده اف شف بی کو ام به هفر رازین نبوری لیوی گوت خوده ما بپارزه وی دوباره گر وره گانم بنیره از چوان نابا خواهش داره بدکن حرارت آمن داخواز آمن بانگی تدکه آخ گانم دلی من وره اف لیوین تجا لحیویات تنه لی گانمی جاردن گوت خوده ما بپارزه کچک خیریا آخ گانم میزه بکه چاوا جان من یک گوته دخوازه دیگه شل ببه فکر تازیبونا من لحیویا ماچین تایه گانم جان من جیاسمینه که بهتر دفوره وره به من بگیره هیز بکه چاوا مسته به لی گانمی گود آخ قوات القلوب تشتیکو یه افندیه نابه یه کولی وی گاوه کچه جدل و هناو وسا گریه کو مروف دگود خی ده دلوی پارچه پارچه به هرچی قاس گانم جی بی سینور اویندار وی بو لیوی ندخواست حرمتا کو جه خلیفه ایره دکر بده بر پیان لگل کو کچه که جدل داخواست جی دکر وی بوی شوی محکه بهوران دکا ام گانم اوقات قلوبه جیریا خلیفه ایلوی بهیلن ام بری خواب بدن زبیدایی گاو خلیفه جبو شرف کر و راکی با خواب دور خست بری کم مدده که دریج ببوره سری وی تبلیهف بو و وها فکری ما گاو خلیفه وره از جویره چی بیجم هکه او پرسا قوات القلوب بگه گرو دی چی ببه وی قرار دا که بشینه پای پیرجنه که که جزاروگاتی خواه او ناز دکر و با عقلمندی وی باور بو وی جه پیرجنه را سر خواه گود و پرسی که دوی چی بگه پیرجنه گود از گلکی باش فهم دکم از خورام لی وقت کرده و گره خلیفه ای نیزیکه گلک آوه اوره هنکو مروف دکاره بویره جوی وشیره لی از یا هری حسان و پراتیک و امین بیجم تاول بشینه پای خراتکی بلا جدار وک شکل انسانکی شکلکی چیکه امی وی شکل تیخن تابوته و ببن گورستانی بشین و مراسین دوی افتشت بیگ بی فرمانه که بشینه جکولین قوات القلوب را داکو او خواجبو شینه رش کردن و بری هاتنا خلیفه بلا رشکن خسان دی سرای برنگ رش بخملینن و گاو خلیفه به سرای
و بحیرین بپرسه که اف چیه چی بویه براجیره بیجن آخ میره ما رحمه خودی لیبه قوت القلوب مریه بلا تمنی وی جتره به هر وها خانم آمد زبیدای به قدر و قیمت جنازه وی دارا کرن و لایق وی و میره مبون و امر دا که اول گورستانه که بکنبت و لایق وی بو او بوشارتن و گاوه دی خلیفه گلکی دبن تاثیر ده بمینه و سپاسی تبکه هر وها او جبیر ناکه دی بشینه پای کسی خوانده دا که قرآن لسر گوره بخوینن جهیل دن جبر کو خلیفهی دزانی کو تو جقوات القلوب عاجز بو دی جتا شک بکه او وها بفکره کی دزانه ممکنه قیزا خزور من تشتک آنی بسر قوات القلوب و گوره بده وکرنی دا کو بزانه که جبر چه او مریه لی دوی تو نترسی جبر کو گاوا او گوره وکن و شکل انسانان دناف کراس هری بهاده ببینن و خلیفه دی بخواز جارا داویه روی وی ببینه جبیر نکه تو و کسیندن دوی هم ببن مانع خلیفه و بیجن ای میر مؤمنان نه جایزه تو دوی که چکا تازی میزه بی وی گاوه دی خلیفه باور بکه کو قوت القلوب براستی جی مریه دی ازنی بده کو جارا کدن و وشیرن و جبو قنجین تا اوی سپاسی تا بکن بوی آوائی به ازنا خوده تو ایجی خمان رزگار ببی زبیده هی گوت پلانه که پر باشه گلک خلات و پردان پیرجینه و جویره گوت دوی او بخوا پلانه پی بینه پیرجینه خلاته که دید شکل انسان پیدا چیگرن و او شکل برجم زبیده هی وان کراسه که هری هیجا و جین قوت القلوبه لوی شکلی کر و بکفنه کی تیربوها پیچاند به مراسم و شینه جنازه را کرن برن لگورستانه لبن کمبته و شارتن فند پیخستن لدورا گوره خالی را خستن زبیدای امردا داکو سرای براج به پیچان و خلام و کوله جلین شینه ورگرن خبره مرنا قوت القلوبه لسرایه هات براف کرن همیان جنا وان مسرور و وان هر سراشکن خسان دیجی براستی جه باور کرن پشتی دمه که خلیفه جه سفر خواه دور و درش وگریه و هات سرایه او راست راست شو دایره قوت القلوبه جبر کو ده حزراوی ده هاو او کچکا جوان هبو لوی داره وی خلام کوله و خانم هوارن وی بجلین شینه دیدن او جترسیر جفی زبیده بخواجی رشگریدایی بر بوی وهات وی گاوه وی پرسی که چه قومیه جیره هاتا گوتن قوت القلوب مریه به بهیستنا وی خبری را خلیفه به هشکت عرده گاوه هشیار بو وی جه گوراوی پرسی دا که هر سر گوراوی زبیده هی گوت دوی تو زانه بی میر مومنان جبر حسکرنا من بوی من خواست اول سرایا من بی وشارتن خلیفه رابو سرخوا بی کجلی خوا بگوهره چو سر گوراوی وی افندن پیخستی خالین راخستی لدورا گوری دیتن و جبر وی قنجی زبیده هی وی سپاسی وی کر پاشه خلیفه بگریا سرای لی بی کو دمک دریج بسر بکوه ج خلیفه را شک و گمان چیبون وی امر دا کو گور بیتا وکرن و جسم قوت القلوبه بی درخستن لی بسایه دک و دورابین زبیده خلیفه تنه شکل کفن پیچان دید و باور کرد کو اوه وی امر دا کو تابوت بیتا وشارتن به امر وی گازی کسی خوانده و ایمانان کرن گاوان قرآن لسر گوره دخواند خلیفه جی لکیلکا گوره لسر خالی رو نشتی دلوی دهات گواشتن وی خورانه گرد و گریا مه که تمام هر روش خلیفه دچو سر گوراوی و دگریا و هر وها مره آنجی قرآن دخواند روژا داویه وان جهنگورا صبح حتی روژا دن صبح خواند و دعا کرد پاشه چون مالی خلیفه کلوگری رابو چو سرایه وی نخواست چو کسی ببینه حیا وزیر خواه و جنا خواه زبیداجی پشتی مدته که دخوره چو و کت خواه گران دو جری یک لبر سری وی یادن لبر پینوی ده خزمتاوی ده حاضر بود وی دخواه خواه ده بهیست که چکا لبر سری وی جیادن رد گود چه بلا خوش کادرال صبحیه گود تو بحثا شده که نوزهای گود دوی میری من نبهیزه جبر کو او ده چه سر گوره که کو خراته کی شکل انسانه کی جدار چیکری تیده بشارتیه صبحیه گود
تو چه دبیجی خوشکا نوزها؟ ما چه بو قوات القلوب هاتیه؟ چه برا لسری وی قومیه؟ نوزهایه گود کوره که خانم ما زبیدای هر تشت جمن را گود. زبیدای گازی و کوره کر داکو حشه بدا قوات القلوب و جی ولی کر. قوات القلوب تاور جخواشو بهش کت عرده. پاشه زبیدای او خست تابوته که و تسلیم رشکان صعاب کافور و باشی تایی کر کو امردا داکو ببن جهکی دور بکن گوره. ویگاوه صبحیای کلوگیری وها گود. آخ نوزها زو بیجه هکه دلالا ما قوات القلوب بشوه که غدار مریه. نوزهایه گود خوده جوانی آوه جمرنه بپاریزه. من بهیست کو زبیدای جوه کوله رد گود. زهرا من بهیستی اکو قوات القلوب جگوره خلاص بیا و اونها لجم بازرگانه کی جشامه کناوه بی گانم بن ایوب الموتم المصلوبه دمینه. اف چار مهنوینه کو او لوی دریه. هر حال دونها فهم دکی کو خلیفه ما دچه سرگوره که کو چو کسی مری لینینه. جلوره او بیاره قوات القلوبین نزانه. به شیوه وان هر دو جریان تشتن جهوره دگود و خلیفه جی هر تشت دبهیست. گاو او جری بیدینمان خلیفهی فهم کر کو تشتکی دن کو ببهیزن نما. او رابو سرخواب بهرس قیدیا. جلوره جریا کو ایجه حز دکر او چار محبو لجم زرامکی بازرگان بناوه گانم بن ایوب بو. جریان رابان بزین چون. وی گازی مروفین گیره گیر میر و وزیر خواه کرد. وزیر وی غفار البرماکی بلز هات و لپش خلیفهی چوک دا عرده لبر پینوی عرد راموسا. خلیفهی به هرس جویره گود. چند عسکر و محافظان هلده و هر بازاره. بپرسا که خانیه که کو بازرگانه کی جشامه بناوه گانم بن ایوب تیده دمینه هیا. تو و عسکرین خواه بکبنوی ماله قوات القلوب بینن و وی مروه به ادب جی بگرن بینن ور وی تخن فرقه. غفاری گود سرسری من سرچاوی من. وی امردا برگ محافظان و تاوی والی باجر و عسکرین وی لناف باجر گریان حیا خانیه گانم بن ایوبی دیتن. گانم هنکی بریج بازاره کو تشتین خوارن کریبون هاتبو مالی. لکیلکا قوات القلوب رونشتی و لبر وان برخکی سور کری و خوارن دن ریز کری بون. وان خوارن به دستان به اشتهاد خوار. گاواوی قیرین و گازین جدر و بهیستن رابو سرخواه چو بر پنجره و لدر و میزه کر و فهم کر کو چه برا بسر وان وطه. گافار و والی باجر و عسکرین وان دورا خینی گرته بو. عسکر لدورا خینی دچون و دهاتن و دگریان. وی توشک نما کو خلیفهی مسئله بهیستیه و جبر بویر و حسودیه او گلکی قحریه. گچک یا کو رنگ روی وی زرب بو جگانه میره گود. آخ دلالی من دوی بری هر تشتی تو خواه خلاص بکی. رابا براوا. وی گود آخ دلالا من روحنیا چاوی من ما خانیه که کو دوراوی جعالی دجمنان و گرتیه از چاوا براوا. وی گود نترسا. وی جلین وی جوی کرن. جبه کی کون و قطیای کو دهات سرچوکین وی لوی کر. قوشخانه کو جبر ماین خوارنه تیده بون دا سرسری وی هن پشوروی نان لیرشاندن و گود. بوی آوای هر دروه. اوی بیجن قیتو خزمتکاره کی جمالی کسک دست نادده. هرچی ازم جبو من نترسه. ازی به تأثیر خویا لسر خلیفهی باورم ازی ریک فراتی ببینم. گانم بی کوچیکچی که خاطر بخوازه به عجل جمالی درکد. دنا وارزین عسکران درباز بو چو کسی او نناسی و جه شک نکر. لی یک و دروژن خراب و دجوار ده مروف ده پارزه هر او خدای عظیمه. غفار جهز بخوا پیدا بو و چو هندره ماری. لنیو ایوانه کو به بالیا و پاکت جاو ین هبرشیم لسر هفبون وی خوات القلوب دید. وی خواه خملانده بو و جه هر جاره خوشکتر خویادی کرد. وی مجوهر و تشتین خمله ین دنجی خستبون کیسکی. گاوا غفار کت هندر او رابو چو پیشیاوی چوک دا عرده لبر پینوی عرد راموسا و گود. آخ غفار افندی هر حال خوده تو شاندیه. از لبندی فرمانا تمه. لی غفاری گود. بخوده از خورام. خلیفه امر دایه کو از گانم بن ایوبی به دست بخم. بیجه که اول کویه. وی گود. غفار بن ایوبی چند روز بری پرانی آتشتین خودان سر هف و بری خدا شامه. چو دا کودیا خواه و خوشک خواه فتاحی ببینه. تشتکی دن
نزانم و تشتکی دن نکارم بیجم. حچی اف کیسه من تشتین خواه ین هری گران بها خستنا دوی طول مقاطبی و ببی جه ملیک مومنان ره. گافاری گود باشه سرسران سرچوان وی کسی کلده و دایک جه محافظین خواه دا کو هل بگره. پشتی کو گل لکی پس نقوات القرب دا وی جویر جا کر کو بوان را ولا سرای جم ملیک مومنان. پشتی کو محافظین وزیری مارا گانم بن ایوبی تاران کرن و دستان سر ماروی وان ترکا خینی کر. گافار چو جم خلیفهی بویر جیره گود آنگو گانم چویا شامه لی قوات القلوب آن نسرایه. خلیفهی باور دکر کو گانمی تشتی کو بکچی که سپحی تکرن کریه. جلوره او گلکی عاجز بو و قط نخواست چاوینوی بوی بکبن. امر دا مسروری دا کوه لعوده که تاریخ حفظ بکن و پیراجینه که جی جبو چاودریه لباوی دینن. خلیفهی سوارین خواه جبو کو گانم بن ایوبی پیدا بکن و بینن بغدای شاندن هر دوری. و جوالی خواه شامه محمد بن سلیمان الزینی رجی نامه که وها دانویسین. بو سلطان محمد بن سلیمان الزینی والی شامه را جملی که مومنان هارون الرشید خلیفه پنجمین جبنی عباسیان بناو خدای مازن و دلوان ای والی ما دوی تو زانه بیگو بازرگانه که خورد جباجاره تا بناو گانم بن ایوبی هاد بغدای جهاره مامن جریه که خاپاند و تجاویزه بکر جباجاره من جبر طول و غضب من رویایه و حاتیه باجاره تا و لجم ده و خوشگاه خادمینه دوی تو وی بدست بخی گره بدی و 500 قمچیان لوی بدی. پاشه توی وی لکولانان بدی گراندن و دوی تلالکی لپیشیا دوی بمشه و ببیجه. این کولا بوی آوائی تین تربیه کرن گاوا و دستی خود ریجی مال افندیه خواه بکن. پاشه توی وی بشینی ور جمن. ازی وی بخم فلقه و تشتی پیویست دی بوی بکرن و بردوام. دوی خانی وی به تالان کرن و قابل کرن کو کسک ایدی نزانه با که خانی لکوبو و لداویه جبر کو دی و خوشکه که گانم بن ایوبی هیا دوی توان بدست بخی وان بدی تازی کرن و سیر و جان نشان خلکی بدی و پاشه جی جباجر بقورینی فرمان من بیکی ماسی بجه بینا و سلام قاصده کی تاول هات شاندن بو شامه او لشونا 20 روزان ده روزان دا به حسب آجودنه که لز و بس که هشت شامه گاوا سلطان محمد نامه خلیفهی ورگرد وی نامه بر لیوین خواه راموسا بر انیا خواه و پاشه نامه خواند و تاو جبو بجه آینا فرمان خلیفهی هول دا کت کار و خباته وی امر دا تلالان کو لناف باجر و ها بیجن یکو دخوازن مالا گانم بن ایوبی تاران بکن سربستن والی تاوی محافظین خود چو برخانی گانمی و لدری دا خوشکا گانمی فتنه حاجوان لزاند دا کو هره دری وکه وی پرسی او کیه والی گود ازم وی گاوه وی دری وکر پشتی کو وی والی دید سرپوش خواه برا سر روی خواه دا چو دا کو خبر دیا گانمی پی بخه دوی لحظه دا شهرزاد دید کو هنگورا صبحیه و بدقت بیدین ما لی گاوا شوا پنجی و پنجمین هات وی گود وی گاوه وی دری وکر و پشتی کو وی والی دید سرپوش خبر سر روی خدا و چو دا کو خبر دیا گانمی پی بخه دیا گانمی لبن کمبت که رو نشتی بو کمبت کو جبو بکار آینا کوری خواه دابو چکرن پشتی کو ساله که تمام چو خبر جن نستاندن وان باور دکر کو او مریه جلوره وی کمبت که جبو بیر آینا کوری خواه دا چکرن وی ندخوار و نجی و دخوار او هر دگریا وی جفت نحیره گود ری بدوان غریبان براورن هندر والی چو هندر و دید کو وای جنک لبن کمبتی رونشتیه و دگری وی جویره گود از حاتمه کوری تا گانمی ببینم وی بشینم جم خلیفهی وی گود آخ از بخترش کوری من گانم درال دل من وی ساله که بری از او خوشکا خواه بتنه هشتن و چون ام نزانن که چه بگنجینه هاوی هاتیه چه قویمیه لگر کو والی مروفه که قنج بوجی لی او مجبور بو فرمان خلیفهی بجه بینه جلوره ماروان تالان کرن خالی گلدانگ فرفوری و تشتیندن ین گرانبها و هجا هاتن هلدان پاشه خانی هاتا قابل کرن گورین وی برن لدر وی باجر دانین
لگر کو والی په ایشیا جی وی امر دا کو او هر دو دی او خوشکا گانوی بین تازی کرن و سه روزان بین نشاندان و پاشه جی او جباجار شامه هاتن درخستن. حچی گانم بن ایوب الموتم المصلوب بو او بگرین و بخوارن و بخوارنه و روژاکو رویا هر مشیان. جحالکتی نیومری او یهاشت باجار کیدن. چو مزگفتکی کو لبر دیوارکی خبره عرده دان. لوی داره بهش حیا صبح ولی ما. ندگاری خطر بده و نجی تشتکی بخوازه. گاوا سر صبح هن مروف جبون نمیجه هاتن مزگفته وان او لبر دیویر لعرده بهش دید. گاوا وان فام کرکو جبر برچیبونه و حال هاتیه وان جویر طبقه هنگیو و دونان آنین. گملکه کی کفن و قطعی دانوی. دا کو لخوا بکه. پاشه وان پرسی. تو کی و جکوتی غریبو. گانمی چاوین خواه وکرن لدورا خواه مزکر لی نکاری چو گتنه که بیجه. مروفین کو لدوراوی جویا بون بیستکه لوی داری سکنین و پاشه براو بون. گانم مهکه تمام لمزیفت ما. رنگی وی زر نخوش و لواز دناوا سپی و کیچان دا دگوزی. گناه خلکه بوی هات و وان بریار دا وی بشینن بغدایه نخوشخانه که. جبر کل نیزیک تو نخوشخانه تو نبون. او چون وان جهشتر آجو گیره گود. وی مروه نخوش لهشتر سوار بکه و ببه بغدایه لنخوشخانه که دینه. لوی داری ممکنه او رحد ببه. پاشه وگره ور امی حقیقت بدن. هشتر آجویی گود سرسران و سرچاوان. با آلیکاریا خلقیه کو لوی داری حاضر بو خودی دوی گانم هلدا و لسر پشتا دوی دانین و باش پیگیری دان داکو نکبه. لناف تماشاوانان ین کو لوان میزه دکر دو جنین کنج قطیایی و فقیر هبون کو جهوره و هادو بودن. بنیره او نقاش برنگاس چه قاسی دشبه گانه میمه. لی نممکنه کو او کتبه ویروشی. جن ین کو بجلین قطیایی و گمار بون هین نو هاتبون و هرمه به بیر آینا گانمی را دست بگیرینی کرن. چه حیف او جن دی و خوشکا گانمی بخوابون. جشامه هاتبون درخستن و دچون بغدایه. خودی دویه لکرکی سوار بو و هفسار دویه ده دستی وی ده بری خدا بغدایه. پشتی کو گهاشت بغدایه لبر نقاشخانه که سکنی. هین نقاشخانه و نبو بو جلو را سر صبح زوبو. وی گانم لبر دریه نقاشخانه دانی و وگریا باجار خواه. گانم وصا ویکتی لوی داری ما. حیاک و باجار هشیار بو. وی گاوه وان دید لدوراوی جویان و هزار تخمین هاتن کرن. هر دوی دمه دا بازرگان هری مزن یه بازاره دوره دبهوری و وی او نقاش دید و فکری. بخوده هکه وی مرووی ببن هندور نقاشخانه جبه خزمتی و به درمان اوی بمره. ازی وی ببن مالا خواه ده خوده لبهشت من راضی بکه. بازرگین امر دا کولین خواه دا کوی نخوشی ببن مالاوی. کولیان نخوش هلدان و بازرگان جی بوان را بر خودان ماله. گاوا گهاشتن ماله وی گازی جنا خواه کر و گود خانما قنج و دلال وایا خوده میوانه اک جمره شاندیه. باش لوی میزه بکن لی مقاتبن. وی چنگین گملک خواه لی و گراندن دبروشک مازن دا آف گرم کر دست پی و حمیل آشوی شوشت. وی جکن جنمیر خواه جل لوی کرن. شربت اک سار و خوش داوی. گل آب لروی وی رشان. وی گاوه گانمی ایدی راحتتر نفس دیگت و ددا. هیدی دهات سرخواه. به هیز بو. خوات القلوب و سرپهاتیاوی هات بیراوی. ام گانم بن ایوبی لوی داری بهلن که ام بنیرن چه به سری کچی که خوات القلوب هات. حچی خوات القلوب بو او لعوده طاری دبن چاودریا پیراجینه که ده بیکو تو تکرین وی بکسی را چه بن حشته روژان ما. لداوی همه بیجه خلیفهی او جبیر کربو لگاوا روژه که دبر اوده ویرد دبهوری وی دنگی کچی که کو بکل و کسران سران دگود دبهیست. پاشه وی ستران قد کر و خواه بخواه و ها گود آخ دوست من آخ گانم بن ایوب تا چرو حقی پاقش دلکی شرموکه و عاصیل هبو. یکو ظلم لتا دکر تا قنجی پیکر تا حرمت نشان جریاوی دا وی مروه گوده و خوشکاته جخانی واندان آویتن و لسر تا و مروبین تاین عیب و شرم مازن باراندن. لی روژه که ده هون هر دو تو و خلیفه هون لپش قاضیه که خودی عدالت بسکنن. وی گاوه یه سرکتی تو و یه مغلوب ده ظلمکار تبه.
دي خودي قاضي و ملك جي شاهد بن. گاوا خلیفه‌ای افتشت بهیستن و مسئله فهم کرد که گهشت کوی نحقیل کچکی و گانمی کریه. زو مشیا و گریا دیوانه و امر دا سرک خادم خود دا که هره قوت القلوب ببینه جمعی. کچک هات پیشوی سریوی دبروی دا چاوینوی تجروندگ و بدلک شکستی سکنی خلیفه‌ای گود ای قوت القلوب من بهیست تأس سجدار دکرم و من به عدالتی کریه و تدگود کو من نحقیل مروفکی کریه کو وی بروواجی قنجیل بمن کریه من نحقیل مروفین وی ين جن كريا قوة القلوب جود أو مروف غانم بن أيوب الموتم المصطوبة أي خليفة بنابتا وقنجينتا أز تايدكم غانمي تجار تحضال من نكريا وزور ندايم خرابي وبأدبي جي جوي دورن ويقافي ج خليفة را تشك وقمان نما ويقول چقدا وبلا آخ قوة القلوب براستي جي جبلي خداي عظيم ومازن تو زانین و قدرت لدرکردن نینه. بیجه تو چه دخوازی؟ قوت القلوب ده داخوازتا بجهبه. ویگاوه قوت القلوب گود ای میر مؤمنان از گانم بن ایوبی جتر جادکم. لگل کو خلیفهی اج قوت القلوب گلک حزجی دکر گود باشه. هکه خوده بیجه اره از سوز ددم تا و سوز آخواه تجاری پاش و ناگرم. اوه بشان و شرف بیت خرات کرن. و گود ای میر مومنان هکه گانم وگره توی وک میری حلال بدیمن خلیفهی برسف دا بله هکه او وگره دی ببیتا توی ببی جناوی حلال و گاوه قوت القلوب گود ای میر مومنان کسک نزانه که گانم لکویه والی شامه بخواه اجتره گوتیه از نزانم که گانم کوچویه از نامن بده داکو از لبی بگرم هکه خوده بیجه اره ازوی ببینم خلیفهی گود جبو دیتناوی تأذن هیا کو تو هر تشتی پیویست بکی گاوا قوت القلوب اف گوتنین خلیفهی بهیستن جبر کیف خوشیه دلوی هنگ بو و بخوشی لید دا و پشتی کو 1000 دینار زیر خستن کیسکی او بلز و باز جسر های درکت روژا اول او لتمام بغدای گریا اجد تمام بازرگانان پرسی لی بی فایده بود. روژا دویمین چو بازار جم بازرگانان پاشه چو جم گیره بازرگانان گلک پردانوی دا کو لفقیران براف بکه و جویر خواست کو آلیکاریا وی بکن. روژا سیمین چو جم زیرینگار و زوینگاران 1000 دینار دنجی هلدابو گازی گیره زیرینگاران کرد جبو کو لغریب و فقیران بیتا براف کرن گلک پردانویشی گاوا وی گودنا فقیرین غریب بهیست و ها گود از خورم من خورتکی غریب و نخوش آنیه مارا خواه لی از نزانم ناوی چیه و نجی زانم او کیه و جکویه لی آن او کره بازرگانه کی مازنه آن جی جمالباته که اصل زاده براستی پر لوازه لی روی وی گله کی خوشکه و خصوصیت وی باشن او روشاوی نشان داده که آن وی افلاس کریه و دبن دینان دمایه آن به اوینه که بیچاره دشوته آن جی یا که اوجه حز دکه مریه بوان گوتران را لیدانا دلوی بلندتر بو و وی جی جویره گوت ای قدر بلند هکه تو نکاری بمن را وری یکی دن بمن را بشینه دا که مالتا نشانی من بده و وی گازی لاوی که بچوب کر و امر دا که ریا مال نشان قوت القلوب بده لاوی که دا پیشی گرچک لپای او چون مالا گرگیر زیر و زیونیگاران جیک و او مروف غریب و نخوش لیدما گاوا قوت القلوب چو هندره ماله و سلاف دا جنا گرگیری جنی که قوت القلوب ناس کرد جلو را هر تم دچو زیارت خانمین بناو و دنگ لبغدایه او رابو سرخوا چو پیشیا قوت القلوب و عرض بر پین و راموسا پشتی بخیر هاتن و پرسین عددی قوت القلوب جوی پرسی دایگا دلال از هاتم مارا و دا کو از وی مروف نخوش کو لجم و دمینه ببینم وی گاوه جنا گیرگیری کلوگیری تختکی رازان نشان دا و گود وایا لوی داره ویکتیه خویایا مروفکی قدر بلنده قوت القلوب بر خدا جه کو او مروف نخوش لیبو وی لوی باش میزکر او جحالکتی لواز هستی و چرما بو وی ندزانی کو او گانمه لی گناه وی بوی غریبی هات و کلوگیری گود آخ اف مروف غریب چه نخوش او به مروز خویا دکه
ولو کو او لولات خوا مروفکی مازنه جی و 1000 دینار دان جنگی دا کلوی مروف نخوش قنج میزه بکه و به دست خوا درمان وی داوی بقاسی ساعته که لجم وی ما پاشه جنگی خاطر خواست لهستری سوار بو و وگریا سرایه و لگرین خوا یا جبو دیتنا گانمی دوماند هر روز دچو محله که حیا روزه که گیره زیرینگار هات جمعی و گوت از خورام خوات القلوب جبر گوتا جمره گوتو بگوتو بخوازی همی کسی غریب یه گوتیم بغدای ببینی وای من دو جنین غریب آینه جمتا یک جوان زوجیه یادن کچکه جوانه به بجن و بارا خواه جرابون و رونشتنا خواه جمالباتا که قدر بلند خویا دکن لی جلین وان قطیایی برنگاز و لپشتوان توره پارسی هیا و هر تم دگرین تو یا کو آلیکاریا فقیران دکه و دکاره وان جحال خراب و پرسین نقنش رزگار بکه من او آلی نور بهویا کو خودی جبو قنجیا تل بهشتی روژا محشر جای کی بدته قوات القلوب گود بخودی از دخوازم تابل وان ببینم او لکونه وی گاویوی او جدر و جپاشتری آنین و برن جمعی قوات القلوب بإيتنا لفتنا حاجوان و دياوي ميزاكر قاواوي خوشيبونا وان و او جيلين وانين پرتي و جمالي ديتن ويقود بخوده جريه وان خويا باكو افجن نفر بوي كل و كسران و بلنگازينه گره بازار يقود تو راست دبيجي از غرام تشتكو خويايا برايا كم مالا وان خراكريه و ممكنه زورداره كي دست دايا سر مالين وان بإذن تبا ام آلیکاریا وان بکن داکو ام جرح ما خودی بیپار نمینن گاوا دی و قیزه افتش بهیستن او لگانن بن ایوب فکرین و گریان گاوا قوات القلوب دید کو او دگرین او بخوشی گریا وی گاوی دیا گانن بن ایوبی جویره گود آخ از خلام سلطانا من انشالله بصایا خودی یکو ام لیدگرن امی ببین ام لكوري من دلال دلي من غاني بن أيوب الموتم المصلوب ديارن غاوا قوات القلوب ناوي غانمي بهيست قيريا ويفهم كركو دي و خوشكاوينه او جخوات شو و كت عردي غاوا هشيار بو و او هم بيسكرين و قوت هيفيا خوا بخوادي و بمن بگريدن خوشكين هيجان بلا كل و كسرين و خلاص ببن بلا افروج ببروجا ويا اول يا بختواري و يا داويا خمي پاشه بری خدا گره بازار 1000 دینار زیر دانوی و گود وان هر دویان بخوره به مالا خواه جنا خوره بیجه بلا وان ببه حمامه جوان را جلی نو بکره و باش لوان میزه بکه روژا دنه قوات القلوب رابو چو مالا گره بازار دا کو ببینه آیا دا خوازاوه هاته بو جه آننا گاوا او کت هندر ماله مازوبان ماله رابو سرخواه چو دستوی راموسا و جبو اصالت هاوه سپاس کرد پاشه دی و خوشکا گانمی هاتن هندر او چوبون حمامه وان گراس نوح لغا کربون گلکین هاتبون گوهرتن سبحی ببون قوات القلوب بقاس ساعته که بوان صحبت کرد و پاشه جمازوبان پرسی کان خوش وانی غریب چاوایه مازوبان گوت وک بریه و گاوه قوات القلوب گوت دکا ام به هبره هرن جمعی ام پچکی دلوی خوش بکن و او هر دو جنین دن ین کل ماله لقسم جنان دمان وان حیا وی گاوه او نخوش ندیتبون بخوره برن هندر لکیله که تخته وی رو نشتن وان صحبت بکر و دناف آخافتنا وان ده ناوه قوات القلوب درباز بو گاوا یه نخوش او ناو بهیست رنگ هاد روی وی گش بو لاشی وی بهیز بو و وی سر خوراکر لدورا خواه میزه کر و گود قوات القلوب تو لکوی گاوا قوات القلوب دنگی وی بهیست گجار اول بو وی دوی خواه بدکر و دپهیوی وی دنگی وی ناس کر خواه بسروی ده خواه کر و گود آخ دلاله من تو گانم بن ایوبی نوسا وی گود بله از گانمم به بهیستنا وان گوتنا را کچکا جوان قلوب بهش کت عرده دی و خوشکا گانمی قیریان و اوجی بهش کتن عرده پشتی مدتکی او هشیار بون هاتن سر هشین خواه گریان و جکیفان قیریان و گانم راموسان لداویه قوات القلوب بساکن بو و گوت شکر جه خوده را کل داویه ام گهشتن هف از دیاته و خوشکاته باشه وی مسئله به تمامی جویره بحث کرد و گوت پشتیوان همی بویران خلیفهی جمن باور کرد وی تعفو کرد و از وی دیاریه کی دامته وی گاوه گلکی کفا گانمی هات وی دست قوات القلوب راموسا لیبله وی سری وی و چاوین وی راموسا پاشه قوات القلوب گوت هون همی لور بسکن
از دی زو وگرم او وگری سرایه درابا گوتشتین گران بها لی دانی بون آنی وکر گلکی پره جهلدا و چو جم گرگری بازاره و جویره گود هر جبو جنان و گانمی جل نو جه هر یکی را 4 قط جاو هری باش 20 دسمال 10 کمبر و 10 کراسان بکره پاشه وگری مالا گرگری جم گانم و یندن او برن حمامه پاشه دبن چاودریا ویده گانم دی و خواهاوی 3 روز خوارنم باش خوارن و وخوارن بدیتا 3 روزان او هاتن سرخواه و جارا کدن او برن حمامه و جل نو دانوان او رابوچو جم خلیفهی جویره گود کو گانم دیاوی و خوشکاوی فتناح وگریانه بغدایی وی اهمال کاری نکر داکو جویره بحثا خوشک بون و رندیا فتناحی بکن و گاوه خلیفهی جکوله کی خوره گود گازی گافاری بکن گافار هات و خلیفهی جویره گود هر زو گانم بن ایوبی بینور گافاری بری خدا مالا گرگیر بازار کو قوات القلوب بریوی چوبور و خبر گانمی پیخست و گود نها ایدی دما وی که تو هری جم خلیفه‌ای و خوشبیشی و دلپاقی آخوا نشانی وی بدی و قاتک جلین هری باش و بحال وی کرن گلک پرندانوی و گود دوی تو پرین خواه لسرای برا سبب براو نکی گاوا تو دناو ریزن خلام و خادمان را ببوری گاوا گفار سوار حسب بلز و بز هات برداری گانم چو پیشیاوی بخیر هاتن لیکر و عرض بر پینوی راموسا نها گانم وک بری چلنگ و سربرند خویالی کر وزیر او بر جم خلیفه‌ای کو لدردوراوی وزیر والی و پیشکارن سرایه و گرگرین ورید رونشت بون گانم مددکی لپیش خلیفه‌ای سکنی و پاشه بدنگ خوی خوش بیت کو بدریوی بو خوند خلیفه‌ای جبر خوشی و پاقیا زمین آهنگا بیته گلکی عجب ما گانمی تاثیرک مزن لسروی هشت خلیفه‌ای جویره گود پیش وبره و پاشه وها گود تمام مسئله بیکو تو چوتشتکی و شیری ببیشه و گاوه گانمی جسری حیا بداوی تمام مسئله ج خلیفه‌ای را گود لی نحوجه کو ام لور جارا کردن دوباره بکن قناعتا خلیفه‌ای لگانمی رونشت کو او بگونه وی چونیتک خراب تنبویه گاوا خلیفه‌ای گوتن گانمی ین در حق ریزن لکمبر قوت القلب بهیستن وی گود از جدار جادکم کو تو من جبر نحقی علتا بوی عفو بکی داکو از وجدانان راحت ببم گانمی گود ای ملیک مومنان از تعفو دکم لی هر تشتیکو عاید کولیا مافی افندیه خلیفه‌ای ددما کیف خوشی و دلخوشی خدا کارمندیه که بلند دا گانمی قصر که سپحی وک خرات داوی گلک پره و کولین جن و میردانوی گانمی لزاند و چو کده و خوش کاخه و قوت القلوب بینه قصر خویانو پاشه گاوا خلیفه‌ای جاره کردن بهیست کو خوشکه که گانمی یک گلک سپحی و جوان هیا وی اج گانمی دا خوزا دزگرتنا خوشکاوی کرد گانمی گود او خلامتیا و از جی کوله خلیفه‌ای 100,000 دینارین زیردانوی شانپی قاضی و شاهدان داکو مهروان بیت برین د عینی روزه و وقت دا خلیفه و گانم بن ایوب زوجین خلیفه بفتنه عیره گانم جی بقوات القلوبره روزادن گاوا خلیفه سر صبح خوش یار بو او گلگی کیف خوش بو جلو روی شبکه خوش و ترزوق دهم بزا فتنه حسبحی و قیز دا بهوراند بو پاشی ویشانپی نویسکار سرای داکو دست نویس خوی اسپحی چیروکا گانمی جسری حتی داوی بنویسه و لعرشی و دولت بیتا وشارتن گاوا نستیم پیشتمی بخوینن پی کیف خوش ببن لی شهرزاد بری خدا شهریار و وها گود باور نگکو اف چیروک جیا حمال و کچیکن جوان بالکشتره میر شهریار گود وی گاوه وی چیروکی بیجه جلو رمن نبیستیه او شهرزاد دست بگیر